Dobrodošli na kanal Životna sila. Uvin čaj. Ovo su 4 najbitnije karakteristike uvinog čaja. Zdravlje bešike i urinarnog trakta. Jedna od najvećih prednosti uvinog čaja je borba protiv infekcija bešike i urinarnog trakta. Zdravlje bubrega. Poboljšava mokrenje i može pomoći u smanjenju akumulacije mokraćne kiseline koja se nakuplja kada vaši bubrezi ne eliminišu otpad efikasno. Ovo za uzvrat može pomoći u sprečavanju stvaranja kamena u bubregu. Hronična dijareja. Iako se ne koristi često u ovu svrhu, male količine uve mogu pomoći kod hronične dijareje. Pomažu u smirivanju upale i vraćanju vodene stolice u normalu. Može pomoći za rastanju rana. Alantoin, koji je aktivno jedinjenje uvinog čaja, pokazao je sposobnost da umiri kožu i ubrza zarastanje rana. Ekstrakt uve također sadrži antioksidante i tanine koji mogu pomoći u posvetljavanju kože i sprečavanju znakova starenja. Možete ga naći u serumima i drugim proizvodima za negu kože. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.